yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutegarugori Bintou Keita, yavuze yuko inyeshyamba za M23 zirwanya ubutegetsi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo zinjiza amadolari 300 y'Amerika ku kwezi avuye mu bucukuzi bw'amabuye y'agaciro mu gace ka Rubaya, aho ni mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru. Mu ijambo yagejeje ku kanama ka ONU gashinzwe umutekano, Bintou Keita yavuze yuko gushinga imizi ku butegetsi bwa M23 muri teritwari za Masisi na Rucuru ngo byatumye ishobora kugenzura byuzuye umusaruro wa coltan ibaho ngaho. Yavuze yuko imitwe yitwaje intwaro mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yahindutse abikorera bitwaje intwaro. Muri iyo mitwe harimo n'uwa FDLR hamwe ndetse n'imitwe y'abawazalendo batunzwe agatoki mu cyegeranyo cya ONU cyakozwe n'inzobere, kikaba cyarashyizwe ahagaragara mu kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka wa 2024. Bintou Keita yavuze yuko ubucuruzi buva mu gace ka Rubaya bugereranywa yuko butanga ibirenga 15% by'umusaruro wa tantalum ku isi, ngo buha uwo mutwe wa M23 amadolari 300 mu kwezi, ni ukuvuga nka miliyoni 400 z'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi. Umutegarugori Bintou yavuze yuko MONUSCO iri gufasha kubungabunga umutekano muri Kivu y'Amajyaruguru, harimo n'uduce twigaruriwe na M23 twa Kichanga, Kiwanja na Kanyabayonga. Umutwe wa FDLR uravuga yuko uri muri Kivu y'Amajyaruguru ndetse akaba na bamwe bajya muri Kivu y'Amajyepfo, naho abawazalendo bo bakaba bari mu duce twa Masisi, aho ni muri Kivu y'Amajyaruguru, no mu tundi duce two muri Kivu y'Amajyepfo nka Minova. Leta ya Kongo yashyizeho umugambi wo gufasha abanyekongo bari muri iyo mitwe gusubizwa mu buzima busanzwe, naho imitwe igizwe n'abanyamahanga yo ibasaba gusubira iwabo. Imvo n'imvano rero igiye kubaza iyi mitwe yitwaje intwaro impamvu ikomeza kuyogoza umutungo w'igihugu cya Kongo, impamvu idashyira intwaro hasi ngo isubizwe mu buzima busanzwe, naho iva mu mahanga yo igasubira iwabo. Abatumire bacu ni Dr. Oscar Balinda, uyu ni umuvugizi w'umutwe M23 isigaye ivuga yuko iri mu ihuriro rya AFC. Turi kumwe kandi na Kirengoma, uyu ni umuvugizi wa FDLR, hamwe rero na Colonel Mvano Bahati uwo muri Wazalendo. Iki kiganiro mwagiteguriwe kandi mugiye kukigezwaho na Felenga Kwaye. BBC gahuza miryango Igoma ni kuri FM 93.8. Mbere yo kujya ku batumire bacu, reka mbanze mbumvishe uko intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'abibumbye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umutegarugori Bintou Keita, yabivuze. Mr. President, distinguished members of the Council, Bwana Perezida, banyamuryango b'akanama mwese, nubwo hari intambwe yatewe ariko haracyari imbogamizi zikomeye. Ihangana ryo gucukura no gucuruza amabuye y'agaciro ryatumye intambara irushaho gukomera mu burasirazuba bwa Kongo. Muri Ituri, kwiyongera kw'imirwano guherutse kwatewe ahanini n'imitwe yitwaje intwaro kugira ngo yigarurire uduce dukungahaye ku mutungo kamere, mu gihe urwego rwa mine rwagiye ruhuzwa n'ikoranabuhanga ryatumye inyungu ziyongera, bityo imitwe yitwaje intwaro yahindutse ba rwiyemezamirimo. Kubera ibyo, abayobozi b'ibanze n'abagisirikare baragorwa no kurwanya iyo mitwe ubu ifite imbaraga za gisirikare ndetse n'iz'ubutunzi. Muri Kivu ya Ruguru, umutwe wa M23 ubu wigaruriye uduce twa Rushyuru na Masisi, byatumye rero ari ugenzura burundu ibirombe bya coltan. Ubucuruzi bw'Irubaya haturuka 15% bya tantalum, no kuvuga ikorwamo ibyuma y'umusaruro w'isi yose, biha inyungu ibarirwa mu 300 by'amadolari ku kwezi imitwe yitwaje intwaro. Ibi rero birahangayikishije bikomeye kandi bigomba guhagarara. This is deeply concerning and needs to be stopped. The criminal laundering of the DRC's natural resources. Guhishira inkomoko y'umutungo kamere wa Repubulika ya Kongo ndetse ugacuruzwa hanze y'igihugu byongereye imbaraga iyo mitwe, binashimangira kunyunyuza abaturage, bamwe muri bo bagahinduka nk'abaretwa.
ndetse bibangamira imbaraga zishyirwa mu kubungabunga amahoro. Hadashyizweho ibihano mpuzamahanga kuri abo bafite inyungu muri ubwo bucuruzi butemewe, amahoro azakomeza kuba ingume kandi abaturage bazakomeza kuhababarira. Ku rundi ruhande, gufasha leta kuzamura urwego rw'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro, hagashyirwa imbaraga mu mucyo n'ubugenzuzi, byatuma umutuzo wo mu burasirazuba bwa Kongo urushaho kugaruka. Ndashishikariza guverinoma gushora mu gutunganyiriza ayo mabuye y'agaciro mu gihugu, hagendewe kuyongerera agaciro no gukurikirana mu butabera abafite uruhare muri ubwo bucuruzi butemewe. Those involved in illicit financial flows. In North Kivu and Ituri, eliminating the... Muri Kivu ya ruguru na Ituri, gukuraho akaga gaterwa na ADF byaragoranye. Mu mezi 3 ashize, ibitero bya ADF ku baturage byariyongereye, aho yikinze mu cyuho cyasizwe n'ingabo za leta zoherejwe guhangana n'umutwe wa M23. Ukwezi kwa gatandatu niko ADF yamenye amaraso menshi kuva yabaho, aho yishe abantu 272. Guhagarika uwo mutwe biracyari ku mwanya wa mbere w'intego z'ubu butumwa. Kuva uyu mwaka watangira, abantu 2,400,000 bamaze guhunga bava mu byabo. Benshi muri bo bacumbitse mu bucucikirane, bigatuma bibasirwa n'ibyorezo nka kolera, iseru ndetse n'iki cyorezo gishya cya Mpox cyangwa ubushita bw'inkende. Ndahamagarira buri wese gushyigikira abayobozi ba Kongo ku ntambwe zo guhangana n'ubwoko bwose bw'amagambo y'urwango, nashishikariza ivangura n'imvururu. Ndizeza gukomeza kuba maso no gukurikirana iki kibazo. I urge continued vigilance in this regard. Dr. Oscar Barinda, ngira ngo urumva ibyo Bintu Keita arimo aravuga. Ibyo mwebwe mu mutwe wa M23 murabivugaho iki? Icyo navuga ku kirego cyatanzwe na Madame Bintu Keita ni uko cyari kigamije kuyobya isi yose, ariko by'umwihariko kuyobya abakongomani. Niyo mpamvu mu gisubizo twatanze twashyize ku mugaragaro, twagiteye utwatsi twivuye inyuma. Icyo cyegeranyo gikubiyemo ibisobanuro byose byo kwiregura, kandi mwagisanga kuri X cyangwa Twitter zacu, kirahari, abashaka kugisoma bagisoma. Bitubwira ibikubiyemo. Ariko icyo nababwira ni uko twe twamaze amezi 3 arenga kuri mu nkengero n'imisozi yose ikikije umujyi wa Rubaye. Nta n'umwe wari ugamije kuwufata uwo mujyi. Icyemezo cyo kuwugeramo cyaje gufatwa mu rwego rw'ubutabazi bw'abaturage, uko twabigenje mu duce tundi twose twashoboye kubohora. Mukuriye kumenya ko mbere y'uko twe tujya Rubaye, yari indiri ya FDLR, indiri ya Nyatura, Wazalendo, ingabo za leta y'u Burundi, ndetse n'abacancuro b'abanyaburayi baje gusangwamo mu mpera z'umwaka ushize n'ingabo za SADC. Iryo huriro ryose rero ryari ryaragize abaturage abacakara babo, bakica abo batibonamo, cyane cyane abo batutsi b'abakongomani. Bo barabicaga, bakabaca imitwe yabo bakayigendana hose, bayerekana ahantu hose. Ibihimba byabo byo barabyotsaga bakanabirya. Abagore n'abakobwa bafatwaga ku ngufu, naho abana bato babakoreshaga mu birombe by'amabuye y'agaciro babakorera. Ibyo ndabibaza mu kanya mugenzi wawe wo muri Wazalendo, ariko mwebwe ibiberekeye, kuko uvuze ukuntu ngo mwasanze abo Wazalendo bakoraga ibyo bikorwa byo guhohotera abaturage, ariko namwe mu cyegeranyo inzobere z'umuryango w'abibumbye zakoze zigashyira hanze ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu muri 2023, barabarega yuko namwe mwakoresheje abaturage ku gahato, bakavuga yuko ngo mwabateruzaga amasasu ndetse n'ibikoresho byabo bya gisirikare ku gahato, ibintu musahuye mukabibikoreza, bakavuga yuko ngo mwabakoreshaga n'ibikorwa byitwa sarongo ndetse n'ibikorwa by'imiganda. Ibyo nabyo barabibarega namwe, kandi ngo abatemeye yuko mubikora ibyo ngo byatumaga mubahana. Ibyo babibona kuri page ya 20 kuri iki cyegeranyo mu ngingo ya 70 yacyo. Dr. Oscar, icyo cyegeranyo nacyo twaragishubije, inyandiko ndibuka twaragishubije nacyo,
ariko ibyo nari mvuze umenye ko ibyo byose byakorwaga mu maso ya leta ya Kongo na MONUSCO, kandi aho twari twaratanze inyandiko z'impuruza zo kuvuga twandika kuri iyo jenoside yategurwaga. Kuri icyo wari uvuze rero, twebwe tukimara gufata Rubaya, tukimara kugerayo, impamvu maze kuzivuga, twagiye gutabara abaturage, twagaruye amahoro n'umutekano ku bantu bose tutavangura. Mu cyumweru gikurikira ku itariki 7 twasohoye icyemezo cyasinywe n'umukuru wacu ariwe coordinateur Corneille Nangaa, kivuga ko umunyamuryango wese wa AFC M23 atemerewe kujya mu bikorwa by'ubucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye. Ubwo ni ku itariki 7 z'ukwa kangahe? Z'ukwa gatanu muri uyu mwaka. Yego, muri uyu mwaka 2024, yuko Rubaya twayigezemo ku itariki 30 z'ukwezi kwa kane. Nyuma y'icyumweru kimwe niho icyo cyemezo cyafashwe, yuko icyo gihe umutekano wari umaze kuboneka, abantu bose bitwaje intwaro abenshi barahunze, ariko n'abasigayemo barazitanze. Mwabonye neza ukuntu abaturage ba Rubaya batwakiriye, ukuntu baje basanga ingabo zacu na benshi bakazinjiramo. Mwarabibonye, ntabwo ari ibintu by'agahato. Mu byegeranyo byagiye bisohorwa n'izi mpuguke za ONU, biravuga yuko n'abawazalendo iyo bahageraga abaturage barabakiraga gutyo, bafite amafoto, bafite ibyo bagiye bafata ku mavideo, byose barabyerekana. Abaturage barabakira kubera kugira ubwoba, ntabwo ari ukubera ko bakunze iyo mitwe yitwaje intwaro. Twe baradukunze, yuko n'ubu turi kumwe nabo, nta n'uwigeze utoroka. Barimo barakiga icyo gisirikare kugira ngo bajye gufasha abandi mu kugarura umutekano hose. Ariko se mumaze kuwafata ko uvuga ko nyine ubutegetsi bwanyu bwafashe ingamba zo kwandika ndetse n'itangazo bakarishyira ahagaragara yuko hatagira umuntu ugomba kujya mu byo bikorwa by'ubucukuzi, ariko ibi byegeranyo bikaba bivuga yuko ngo mumaze kuhafata ibikorwa by'ubucukuzi ngo byakorwaga n'abo bababanjirije mwebwe, ngo byacaga mu gace ka Kivu y'Amajyepfo kugira ngo bijyanwe kugurishwa mu mahanga, ariko mwebwe ngo mumaze kubifata mutangira kubijyana noneho Igoma, ngo bikava Igoma bijya i Rwanda. Ayo ni amakuru izo nzobere zabonye, ibyo nabyo murabihakana? Byinshi no kubeshya. Icyo reka nkubwire kuri icyo cyemezo cyafashwe na coordinateur wacu Corneille Nangaa, cyaragiraga kiti ingingo ya mbere cyari kubuza abanyamuryango bose ba FM23 kwivanga muri ibyo bikorwa by'ubucukuzi n'ubucuruzi bw'amabuye. Ingingo ya kabiri kwari gufasha abari basanzwe bakora iyo mirimo kuyisubukura, baha umutekano kugira ngo bayisubukure no kugira ngo bakomeze kwiteza imbere, bibumbira mu makoperative. Ubu bafite amakoperative, bafite amasosiyete yabo, nibo babikora, baracukura amabuye, bakarayacuruza, bagashakisha amasoko nk'uko bari basanzwe babikora. Rero twe ntabwo tubyivangamo, nibo bakomeje kubikora. Ikindi twakoze ni ugukura abana bose mu birombe bagasubizwa mu mashuri. Ubwo yasabaga n'inzego zose za AFC zishinzwe gushyira icyo cyemezo mu bikorwa, kandi byarakozwe, bikorwa neza kugeza ubu. None utubwiye yuko ubutegetsi bwanyu bwafashe ingamba zo kwamagana abantu bashobora gukora ibikorwa nk'ibyo. Hari uwaba kugeza ubu ngubu yari yafatwa aho ngaho mu mutwe wanyu wa M23 yakoze ibikorwa nk'ibyo? Bose iryo tegeko ryaje riremereye, rifite uburemere ku buryo byasabye umukuru wacu niwe wayishyizeho umukono. Ibindi muzi ko bisinywa natwe n'abana Kanyuka n'abandi, ariko iryo ngiryo ryonyine kugeza ubu niyo wenyine warishyizeho umukono. Hari kurishyiraho umukono, ariko none hari no kubishyira mu bikorwa, kuko Bintu Keita aravuga ati ibyo bikorwa byarakomeje bigomba guhagarara, akanavuga ati binyunyuza abaturage, bamwe bakaba bagirwa baretwa, bigatuma ndetse n'amahoro atagaruka aho ngaho muri ako karere murimo. Akavuga rero ati abantu babikora bagomba gukurikiranwa bagashyikirizwa ubutabera. Ibyo birakorwa? Ibyo turabikurikirana umunsi ku wundi,
kandi ibyo Bintu Keita yavuze nta gihamya na gito yagaragaje cyerekana uko M23 AFC yinjiza ayo mafaranga uko yavuze $300 by'amadolari ku kwezi. Nta gihamya na gito. Ikindi twavuga ni uko iyi myaka yose Rubaya ifitwe na FDLR n'abambari bayo ntacyo yigeze arega, uwo mudamu ntacyo yigeze avuga. N'ikindi twavuga ni uko Rubaya ubu ngubu igenzurwa na AFC M23 kandi icungiye abakongomani, abahavuka, abenegihugu, ibacungiye umutekano kugira ngo bakore imirimo yabo yose, irimo ubwo bucukuzi, irimo korora, irimo guhinga. Iyo mirimo yose ikorwa neza, abaturage biteza imbere. nari nabajije nta muntu n'umwe mwari mwafata akora ibikorwa nk'ibyo ngibyo mu mutwe wanyu? Ntawe. Okay, reka nkumvishe uko uhagarariye Kongo mu muryango w'abibumbye Zeno Mukongo Ngayi ijambo yavuze icyo igihe Bintu Keita kuri uyu wa mbere atanga icyo cyegeranyo. Reka nkumvishe uko yavuze hanyuma wumve icyo nawe wamusubiza. Monsieur le Président, votre conseil examine le rapport du secrétaire général. Nyakubahwa Perezida, inama yanyu yihweza icegeranyo c'umunyamabanga mukuru wa ONU ku butumwa bwo gukomeza umutekano muri Kongo, icegeranyo cyo kuwa 20 ukwezi kw'icenda mu 2024. Intumwa ndongoye zashaka kubivuga ko ibi bikurikira: kuvyerekeye umutekano na diplomasi. Nashaka kwibutsa nk'uko umukuru w'igihugu Felix Tshisekedi yabivuze neza mu ijambo ryiwe ryo kuwa 25 ukwezi kw'icenda mu 2024 mu nama ya bose ya ONU igira iyo 79. Ndamusubiramwo: ibintu mu buseruko bwa Kongo birateye umutima uhagaze cyane. Ukuvyura umutwe k'umugwi witwaje ibigwanisho wa M23 ushigikiwe n'u Rwanda kwateye akaga ku bantu katari gwigere kaboneka, ku bantu hafi miliyoni 7 bateshejwe izabo. Ako gasomborotso no kuvogera gukomeye igihugu cacu. Dusabye amakungu kwiyamiriza yivuye inyuma ivyo bikorwa no gufatira ibihano vyihariye u Rwanda kuri urwo ruhara mu guhungabanya. Dusabye ivanwa ubwo nyene kandi atagisabwe y'ingabo z'u Rwanda ku butaka bw'igihugu cacu. Nubwo utwigoro twavuba tw'inzira za diplomasi nk'ibiganiro bya Rwanda bidutera intege, ntibitegerezwa gufukira ukwihuta kw'ico gikorwa. Ayo yari amajambo yiwe. Nyakubahwa Perezida, nashaka ngaha kongera kwizeza inama ishaka rya leta yanje ryo kurondera amahoro arama no gushira imbere iterambere n'imibereho by'abantu basizikajwe n'iyo ntambara. Kongo izoguma yugururiye imiryango inzira zose zizoshikana kuri ayo mahoro. Izo nzira zifa kuba gusa atana hamwe zihonyanga ubutavogerwa bwa Kongo ahiva ikagera. Ni muri iyo nzira mutegerezwa gutahura uruhara rwa Kongo mu gushira mu ngiro urupapuro rw'inzira rwemejwe mu biganiro bya Rwanda, ibiganiro byo ku rwego rwo hejuru bigamije kugarukana icizere hagati ya Kongo n'u Rwanda. Inzira ya Rwanda ni kirumara mu kugarukana amahoro n'umutekano muri Kongo no mu karere. Aho nashaka gufata aka kanya kugira nshimire umuhuza yagenywe w'ishirahamwe rya Afrika, nyakubahwa Perezida Joao Lourenço wa Angola, kutwigoro twiwe ntangere mu kuronderera amahoro akarere. Bitandukanye n'inzira ya Addis Abeba itarimwo ingingo impande zitegerezwa kubahiriza, birakenewe kwishirwa mu ngiro ry'inzira ya Rwanda rijana n'ingingo zo kwizeza kw'ibintu bizokorwa hamwe n'ubutungane. Leta yanje isavye yuko abagize uruhara muri ako kabi no muri uko guhungabanya bikomeye uburenganzira bwa muntu bashengezwa imbere y'ubucamanza, bikenewe bahanwe. Yiyemeje kubandanya umugambi wo kwaka ibigwanisho no kugarukana amaragamo. Uwo mugambi nirwo rufunguruzo rw'umukenyero wacu w'igihugu kugira twake ibigwanisho, tuvane mu migwi igwana, twongere dusubize mu buzima busanzwe abagwanyi, mu kubaha icerekezo cyo kwibeshaho neza no mu guha amaragamo uturere twakozwe ko n'intambara.
sinorangiza ntashimitse ku kintu gikenewe cyane cyo gucura mu bihugu byabo abagwanyi b'abanyamahanga bamaze imyaka bahungabanya ubuseruko bw'igihugu canje. Kuri ico leta yanje yiteze inama kutanyoganyoga mu guhimiriza ibihugu bifise abagwanyi n'abacangiro ku butaka bwa Kongo kugira batanguze ibiganiro n'abanyagihugu bavyo b'abagwanyi kugira ngo bazosubire mu bihugu baturukamwo. Intumwa ndongoye zashaka kuboneraho akaryo ko gukeza Amerika n'ishirahamwe rya Buraya ku bihano bitandukanye bafatiye bamwe mu ndongozi za gisirikare na politike z'imigwi y'ikibi nka M23 et militaires des forces négatives opérant à l'est de la République démocratique du Congo à l'instar du M23. Dr Oscar Barinda, ngira ngo urabyumva ibyo uhagarariye Kongo mu muryango w'abibumbye Zeno Mukongo Ngayi arimo aravuga. Muravogera igihugu cya Kongo, muri umutwe witwaje ibirwanisho, murimo murahohotera abaturage, mugomba gushyira intwaro hasi, babashyireho umugambi wo kugira ngo musubizwe mu buzima busanzwe. Kuki ibyo mutabikora? Umva Ferrand, umva yavuze ibintu byinshi bidashobora wenda kujya mu mateka maremare, ariko uko nta mwanya uba uhari muri ibi biganiro, icyo navuga ni uko twasinyanye amasezerano na leta ya Kongo kuva 2009. Nakeka ayo masezerano isi yose iyazi, dutegereza ko yashyirwa mu bikorwa, biranga. 2012 hazaho M23 isobanuye ko yishyuza amasezerano ya 2009 yatumwe kuri tariki 23 z'ukwezi kwa gatatu ku mwaka nyine. Biragenda, nyuma yaho tujye mu bindi biganiro i Kampala, ibiganiro byamaze imyaka 2 hariya. Mu gihe tukiri mu biganiro, leta ya Kongo ijya gushaka Force Intervention Brigade ya FIB yaje muri MONUSCO, baraza baradutera. Kwe turavuga tuti ntabwo twarwana n'ingabo z'umuryango w'abibumbye, tuba mu gihugu twizeye ko noneho abasigaye bazashakisha mu mahoro akaboneka. Niyo FIB Brigade yari igamije gukuraho umutwe wa M23, ariko yarangiza igakuraho na FDLR, igakuraho na ADF. Ibyo ntabwo byigeze bikorwa. Niko kagambane no kubogama kw'iyo miryango yose ubuvuga n'izo mpuguke ubumbwira. Rero twebwe icyo turiho turashaka ibiganiro by'amahoro. N'ubu muri 2019 na 2020 twohereje intumwa zacu muri Kinshasa, zigenda zimarayo umwaka n'igice. Zari zamaze kumvikana na leta ya Tshisekedi yuko twaravugaga n'umuntu uje uturutse muri opposition bizatworohera gukorana nawe, turutse nawe mu atavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Kabila. Icyo gihe dukora ibiganiro nawe, twumvikana ibintu nabyo ntibyigera bishyirwa mu bikorwa, ku buryo iyi ntambara y'ubu ngubu iyo waje kudutera hano, ingabo zacu ziri muri Sabyinyo ziri kwitegura gusanga ize ngo zivange zikore ibyo bari bumvikanye, araza atangiza iyi ntambara. Intambara rero niwe wayitangije, niwe unayigejeje ahangaha. Ariko aravuga ko twagiye Rwanda, ibyo biganiro icyabarega n'impamvu avuga ko adashaka kuganira namwe, arabarega ko mufashwa n'u Rwanda. Nibyo abarega. Ibyo se azabitangire igihamya. Twe ntabwo tuzi, ntabwo dufashwa n'u Rwanda. Twe icyo tuzi, ubufashwa bwonyine tubona kuri icyo gihugu nuko gicunga umutekano ku mupaka wacyo. Ariko icyo gitunze umutekano ibi biganiro twebwe ntabwo turasa aduyi tureba imbere gusa, twerekeza imbere twizeye ko ntawe uzaduturuka inyuma. Ubwo nibwo bufasha bwonyine tubona ku gihugu cy'u Rwanda. Naho igihugu cya Kongo nicyo kidufasha, nicyo kiduha intwaro, nicyo kiduha ibintu byose. Tuye tubifata ku rugamba, mujya mubibona. Ibindi abasirikare babo bakabitugurisha, bahora babacira imanza. Ariko ntabwo ari Kongo gusa bivuga ibyo. N'umuryango w'abibumbye, izi mpuguke mu byegeranyo byose barimo barakora, baragaragaza amavideo bafashe, amafoto agaragaza yuko u Rwanda rubafasha. Ibyo nibo babizi, bazabigaragaze. Ariko twebwe ubufasha bwonyine tubona kuri icyo gihugu n'ubwo ngubwo nkubwiye. Ibiganiro bya BBC gahuzamiryango mukunda nk'amakuru, imvo n'imvano, urunana, ikiganiro cy'abagore cyangwa baza muganga, ubu biraboneka kuri podcast.
jya kuri bbc-gahuza.com maze ushake ahari podcast. Amakuru yose y'uko podcast ikora n'uko wayishyira muri telefone yawe byose urabihasanga. Reka noneho tujye muri Wazalendo turi kumwe na Koloneli Mvano Bahati. Wowe wumvishe ibyo Bintou Keita arimo arabamagana, imitwe yitwaje ibirwanisho irimo iravogera ako karere ka Kivu y'amajyaruguru ndetse n'iy'amajyepfo, hanyuma mugasahura umutungo w'igihugu mukawugurisha hanze, birimo biratuma abaturage bagirwa baretwa, birimo biratuma amahoro atagaruka aho ngaho. Mwebwe murabivugaho iki? Iyo bavuga ngo Wazalendo ngo imitwe yitwaje ibigwanisho, sinzi uko nge nabisobanura, kuko twe mu kiganiro naganiye n'abanyamakuru ba BBC ubushize, nge nababwiye ko umuzalendo ni umwana wavutse mu karere. Ikintu cya mbere amahanga agomba kujya aramenya, ni abana bavuze ati igihugu cyacu kiragiye, reka duhaguruke dutabare igihugu cyacu. None aba M23 bose abana b'igihugu? Ariko mugabo, iyo umbwira ngo M23 ni abana b'igihugu, baba abana b'gihugu ute? Ntabwo ari abanyekongo nkamwe? Mu magambo Oscar, nyumva bwana journaliste, mu magambo Oscar akubwiye ati icyo bizeye, nta mwanzi ugomba kubaturuka inyuma, umwanzi bafite ni umukongomani. Icya kabiri navuze ati ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yabateye muri Sabyinyo. Ese yabateye muri Sabyinyo baturutse he, bavuye he? Icyo ni icya mbere nshaka kubaza bwana Oscar. Icya kabiri, ese aduyi arega iyo bavuga ngo leta irabatera, ntabwo ibatera kuko bo batera leta ya Kongo. Ariko urimo uratujyana mu bitero, twebwe turimo turakubaza. Uyu muyobozi wa MONUSCO Bintou Keita aravuga yuko musahura amabuye y'agaciro. Reka nguhe ibifatika kugira ngo ubyumve neza. Mu cyegeranyo umuryango w'abibumbye wasohoye ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa gatandatu mu mwaka ushize wa 2023, baravuga ko mwebwe aba Wazalendo, cyane cyane umutwe wa Nyatura abazungu, umutwe wa Pareko FF cyangwa se Force de Frappe, ngo mwebwe mwari muri Rubaya, murimo muraca imisoro, murimo murajya gusahura amabuye y'agaciro mukayagurisha. Ibi ngibi wumvishe Oscar nawe yarimo avuga ko ari mwebwe bahasanze. Ibi icyegeranyo cy'umuryango w'abibumbye kirabashyira mu majwi, kikatunga agatoki mwebwe. Uyu mujyi wa Rubaya ni mwebwe mwari mwarawuyogoje, ni mwebwe mwari mwafataga abaturage mukabashyira ku ngoyi kugira ngo bajye gucukura ayo mabuye y'agaciro. Wabyumvishe na Oscar nawe yabivuze. Rubaya umenye ko abazalendo bari henshi, kuko abazalendo muri Kongo bari henshi. Ubwo rero iyo uriya munyamabanga mukuru wa navuga ngo Wazalendo bacukuye imari, bibye imari, ese abazalendo ko ari abakongomani, iyo mari babibye bayijyana he? Nta muzalendo wakwiba imari y'igihugu cyabo. Ariyo mpamvu umuzalendo yahagurutse hejuru ko M23 iza gutesha umutekano mu kiwacu, imari ikayifata ikayijyana mu Rwanda kujya kuyigurisha mu Rwanda. Urugero amavido arahari, nubwo bavuze ngo zinyurigoma, ariko bagifata Rubaya bafashe na n'ubu bwabo baracyacukura amabuye y'agaciro, bakayafata amafuso arapakiza, akanyura ahitwa Igicanga amanuka za Mushaki, akanyura ahitwa za Petit Masisi Kirorigwe, akamanuka za Burungu Igicanga, akajya guca za Bwiza yerekeza i Buganda bakayambutsa mu Rwanda. Umuzalendo arajya kwiba amabuye y'agaciro ayajyane hari umukongomani. Nta muzalendo wigeze, nta n'umuturage. Ese nimba bavuga ngo umuzalendo yibye amabuye y'agaciro, dufite sosiyete sivile. Ese ni sosiyete sivile
ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo ibirega? No, nta Wazalendo. reka nkubwire icyo umuryango w'abibumbye uvuga mu cyegeranyo cyayo cyo ku itariki ya 30 z'ukwezi kwa 12 mu mwaka wa 2023. barimo baravuga kuva mu kwezi kwa 5 aho aba Wazalendo bafatiye ako gace muri Rubaya, baravuga yuko mwebwe mwategetse abantu ubundi bajya gucukura amabuye y'agaciro muri ibyo binombe aho bita ngo ni Kinamba. baravuga ko murihisha buri muntu wese mumurihisha amadolari 4, ni ukuvuga amafaranga y'amanyekongo agera ku 10,000 buri munsi. bakavuga yuko bagereranyije kubera ko habamo abaza gucukura ari benshi bagera ku 100, mutwara amafaranga ari hagati cyangwa se amadolari y'Amerika ari hagati $15,000 n'R20,000 buri kwezi. bakavuga ko umuntu abasaba kongeraho ayandi madolari 100 kugeza ku 150 buri kwezi yiyongeraho. ni mwebwe barimo baratunga gatoki, mwebwe mufata ngo abaturage ku ngufu mukabategeka. ariko nyumva bwana journaliste, iyo bavuga ngo iyasaba abacukura ba nyiri ibinyangara, ese twe ubwacu iyo mari Abazalendo wumva ni abaturage ba nyiri Rubaya bayasabye bande? ari Abazalendo aribo ba nyiri Rubaya. Abazalendo barahumva ngo Abazalendo irubaya bana baravuze ati imari zacu zigiye kwambuka mu Rwanda, muratabare kaciye, barahaguruka intwaro kugira baporoteje ari amabuye y'agaciro. ese bongeye gufata intwaro kugira baporoteje ari amabuye y'agaciro, tena aribo ba nyirago, tena ayo mafaranga muvuga bayasaba bande? bayasaba abaturage bahacukura. baravuga ko mwebwe nubwo uri muravuga ngo M23 yo ibicisha aho ngaho ahajya Goma, mwebwe mwabicishaga muri Kivu y'Amajyepfo mukabitwara i Burundi, ubundi mukabijyana muri Tanzania. niko icyegeranyo kirimo kiravuga. nushaka ugenda ugisome kuri page ya 14 na 15 urabibona ibyo mvuga. icyegeranyo uwacyanditse reka nkubwire ko yabeshye, reka nkubwize ukuri bwana journaliste. ese mu Burundi ko wakurikiranye, mu Burundi hariyo isoko ry'amabuye y'agaciro? ibyo babinsubiza urugero. bo baravuga ko ari inzira mucishamo mujya kuyagurisha ahandi. ariko hanyumva bwana journaliste, ntabwo wambwira ngo ni inzira mu rurimi rw'ikinyabwisha baravuze ngo isuku igira isoko. ese urajya gucisha imari mu Burundi ujye kuyigurisha? ibyo ni ukubeshya, ni ikinyoma cyambaye ubusa. ikindi cya kabiri, ibyo byose twe nta bihamya bafite, ariko twe turafite amavideo M23 iri gupakura amabuye muri Rubaya ikayamanura no ku mamoto n'amafuso. hari ikindi ibyo bihamya ariko nabyo barabifite abo muri ONU. izi nzobere zakoze icyegeranyo ziravuga ko zifite amafoto, zifite amavideo yanyu, barimo baragaragaza ukuntu mwahinjiye, abasirikare ba Kongo ukuntu babaretse mukinjirayo, ukuntu mukorana. baravuga amazina y'abo basirikare, baravuga amatariki, ibi byose biranditse. ariko mugabo reka nkubaze, iki cyegeranyo bavuga ngo twingiyeyo, ese twingiyeyo tuvuye mu Rwanda, twingiyeyo tuvuye i Burundi, twingiyeyo tuvuye Tanzania, twari turi iwacu twicaye. M23 ikimara gutangira kuhatakinga igihugu cya Kongo, turavuga ati reka duhaguruke duproteje imitungo yacu, duproteje n'imitungo ya bene wacu, duproteje n'ibyacu. iyo muvuga, iyo nshaka kumbwira ngo twingiyeyo, manzu nsubize, twingiyeyo tuvuye. niyo nkubwira icyegeranyo. reka nkubwire ku ngingo ya 62 iravuga ngo mwebwe Abazalendo mwagize imirwano murwanya M23, mujya ahantu bita Rusayo, ahantu bita Karuba, ahantu bita Mweso, ahantu bita Mushaki, ahantu bita Rwindi, Nyanzale, Isake. aho hose ngo mwafatanyaga na FRDC, mwafatanyaga n'ingabo z'u Burundi. aho hose mwagendaga murimo mushaka kurwanya umutwe wa M23. nibyo icyegeranyo kivuga. ingabo z'u Burundi yumbwira ngo twagendaga, mugabo manzu nyumve, iyo tuganira nyumva ibyo nge mvuga, kuko nge ndi muri Kongo ntabwo uri muri Kongo.
nimba bavuga ngo abazarendo barahagurutse ubwo nimba M23 ariyo RDF na UPDF ya Uganda bakimara kugera Bunagana ni kwa kundi bavuze ati utazi koga uruzi ruramujyanye. Abasore ba Kongo bavuze ati utazi koga uruzi ruramujyanye. Abasore b'Isake bahagurukira iwabo Isake. Abirubaya nabo baravuga ati natwe turahagurutse imitungo yacu itaza kugenda. Abo muri sheferi y'abashari muri Mafoto buri muntu yahagurukiye iwabo havuka. Nta muntu rero ishatse kumbwira ngo twageze aha twari tuvuye mu Rwanda. M23 yaje gutera iturutse mu Rwanda. Abari bubaza ubwira ngo baraje bagera ariko twe no twaje aho buri muntu yari ari niwe yahagarariye aproteja bene wabo aproteja igihugu cya Kongo. Ngo iyo terme bwana munyamakuru yo kuvuga ngo twaraje ndashaka kugira ngo ureture parole wibwira ngo ngewe ngingire ndimo ndagusomera icyegeranyo. Ni icyegeranyo kirimo kirabivuga uwacyanditse kiriya cyegeranyo noneho we aretire iyo parole kuko nta mukongomani wavuye ahantu. Twe twarahagurutse duhaguruke buri muntu ahavuka arahaguruka. Umuhundi arahaguruka, umuhutu wo muri Rucuru ariyo sheferi de Bwica arahaguruka, arizo za Semusehumva, abahutu b'Irubaya barahaguruka, n'Abahunde, Abandandi, n'Abashiyemwe, n'Abanyanga n'abandi. Ubwo rero ikiganiro cyo kumbaza ngo twaraje iryo jambo ngo twagiye tugenda no twari turi iwacu turagura turati twatewe mu ntambara. None ibi Bintu Keita arimo arabasaba yuko ibi bintu byo gucukura amabuye y'agaciro mu bihagarika, ibintu byo gukoresha abaturage mukabagira abacakara mu bihagarika, nkawe uri mu buyobozi bw'abawazalendo mugashakisha abantu bakoze ibyo bikorwa n'abakibikorana n'ubu ngubu mukabahana mukabajyana mu nkiko. Ibi muraza kubikora? Mugabo iyo mbwira ngo ibikorwa byo bwira M23 wabwira bwana nani Oscar bahagarike kuko nibo bafite ibinyangara. Na n'ubu twe aho umuzarenda ari hose, aho FARDC iri hano iwacu nta mabuye y'agaciro ahari. Ibinyangara byose bifitwe na M23. Urugero reka nkubwire, tureka n'ibinyangara ariko mugabo baraje igicanga na Oscar Nyekaranyumva baraje igicanga batanga 5 jours yo gusahura umujyi wa Gicanga. Amabotike yose za botike barasahura. Ngi bwanjye botike yanjye yabigendeyemo, basohoye botike yiwanjye, moto yanjye yari mu muhanda, moto yanjye baraza barayijyanye, bapakiza amamoto barayajyana, bagiye kuyagurishiriza za Gicanga. Ese mwigeze mwumva ahantu umuzarendo yasahuye mu mujyi cyangwa akabomora amabotike? Amafoto turayafite. Ese abo banditse icyo cyegeranyo bigeze bumva kuva umuzarendo yava Irubaya? Bigeze bumva hari amabuye y'agaciro umuzarendo yajyanye muri Rubaya akajya mu kindi gihugu? Niba ari ikinyoma, reka turi kumwe na Dr. Oscar Barinda, urimo urabyumva ibyo arimo arabarega kuntu ngo mwagiye mukabasahura, ndetse n'iwabo arimo aratanga urugero, aravuga ko ari mwebwe ngo mwabateye kandi muje muturutse hanze. Ibyo urabivuga wiki Dr. Oscar? Ariko se uvuga we ari niba yumva neza izina rya Barinda, iwacu mu rugo ni ahantu hitwa Imema, uruhande rwa Bihambwe na Rubaya. Aho hantu hose mvuga ndahazi, niho nkomoko yanjye, niho gakondo yanjye. We rero nawe navuge aho komoka, noneho turebe ninde wavuye hanze. Nge navuze ko twahungiye muri Uganda kwemwe nka M23 kuko Force Intervention Brigade FIB ya MONUSCO yaje igashaka kudutera, ntitwanga kurwana nayo, duha chance igihugu cyacu ngo kigarura amahoro. Yuko bavuga niba ari twe twanga amahoro, reka tugende twikinge gato mu gihugu cy'u Uganda. Twikinzeyo imyaka 5 tuvuga tuti hari noneho FIB izakomeza misiyo bayihaye, akazi bayihaye ko kwambura FDLR ibirwanisho no kubisubiza iwabo mu Rwanda, bambure ADF ibirwanisho no kubisubiza iwabo i Uganda.
ibyo bintu ntabwo byigeze bikorwa. Twabitegereje turi hanze y'igihugu, tuje kugaruka rero niho twagarukiye mu nzira ya Sabyinyo. Ariko nyuma yaho nabibasobanuriye byose, ariko n'ubu n'umunsi wa none icyo dushaka ni ibiganiro na leta. Twavuye kureba umuhuza ku nshuro ya kabiri, turashaka ibiganiro. Ibavuga se ko mwasahuye, ko ni wabo mu rugo mwarahasahuye? Birazwi neza n'imiryango yo hanze ikora ubushakashatsi yakoze za raporo, bazi neza ko M23 niyo yubahiriza ikiremwa muntu. Bajya bakora urutonde rwa za Kodeko ukuntu zica abantu, za Nyatura zigakurikira, za ADF zigakurikira, n'ibiki byose twe tuza turi abanyuma. Ibyo byegeranyo birahari, za raporo zirahari, za Human Rights Watch n'abandi bose. Muza muri abanyuma ariko namwe muraregwa, hari ibyo babarega namwe? Ntabwo kuregwa, ntabwo navuga ko nta ngufuri yagize yabuze cyangwa yabuze kuntuza, ariko n'ubuje hano Bunagana turi urasanga amazu agifite ingufuri zifunze, kandi tuhamaze imyaka 2 irenga. Ntabwo twebwe dusahura, ntabwo twica abantu. N'ubu ziriya mpunzi zari zafashwe bugwate na leta mu nkengero za Goma, wabonye raporo ya UN OCHA ivuga ko abarenga 400,000 bamaze gutahuka badusanga baza mu duce turimo. Ni ukubera ikintu, kubera harangwa n'amahoro n'umutekano no kutavangura amoko. Ibyo se abo ngabo barabikora. Urabyumvishe rero Koloneli Mvano, urabyumvishe yuko mugabo ariko wa musaza we Oscar byavuga ni kwa kundi kwiregura, nese yavuga ngo iki ngo se Oscar arambye ngo avuka Inema, reka nanjye mubwire ababanye nabo nge mvuka mu localité Bweru ni centre Mweso, abaze uwitwa Bahatera Somusanga turavukana localité isamaze kujya mu Rwanda na abahutu bari hamwe nabo, cyangwa se abadacoka umuhutu bari gukoresha ni abantu twabanye. Iyo avuga ngo bubahiriza amategeko, ariko mugabo ese kuva umuzarendo yabaho amavideo nyeka namwe murayafite, wari wumva Sarongo w'umuzarendo gukoresha imiganda ku ngufu? Na n'ubu abaturage ahantu bari baraje bamanura ubu abaturage aho M23 hose iyo mvuka dufite abantu baduhamagara turarushe, abazarendo ni mugaruke, nyabuneka turapfuye. Okay, ndumva mwitana ba mwana. Reka tujye no kuri FDLR kuko nayo iratungwa gatoki. Kire Ngoma yakomeje kubumva, yumva ukuntu murimo muragerageza kwiregura, ariko nawe reka tumuhe umwanya asubirize FDLR kuko ni umuvugizi wayo. Kire Ngoma, wumvishe ibyo uriya mutegarugori Bintu Keita avuga, ibyo byose urabivuga wiki wowe bwana Kire? Ndagira ngo rero munyamakuru, mbere yuko wenda nakwinjira mu kibazo nyamukuru, mbanze wenda hari nibutsa uburyo FDLR zaje muri Kongo. Ubundi FDLR zaje muri Kongo atari ku butumire, ndetse nta nubwo zazanywe no gushaka umutungo wa Kongo. FDLR zaje ku butaka bwa Kongo zihunze, ari ukugira ngo zere ko bwaca kabiri. Ni ukuvuga ngo rero hano muri Kongo aho turi duhari nk'impunzi, nta karere ka Kongo twigaruriye nk'uko bamwe babyivugirirwa. Icyo ni icya mbere. Ko babarega ahantu henshi mwigaruriye? Ubwo ababivuga nyine bafite uko babivuga, ariko icyo nakubwira cy'ukuri, twe nta karere twigaruriye, ntabivugurirwe ko bashinze ibikondo. Byumvikanye ko ibibazo bitandukanye. Icyo ni icya mbere wenda nabanza nasobanura. None ubwo urimo uragisobanura aho ngaho ko ibyegeranyo by'umuryango w'abibumbye, reka mpere kuri iki ngiki giherutse gusohoka ku itariki ya 4 z'ukwezi kwa gatandatu, kirimo kiravuga yuko mwebwe muri FDLR foka baravuga ko abarwanyi banyu bagiye baba ahantu hari hitwa Karengera, Rusayo, Kibati, Kanyamahoro. Baravuga yuko muri teritwari ya Nyiragongo, baravuga yuko imirwano yatumye muhindura ibirindiro bikuru byanyu byari Itongo, ubu ngubu musigaye muri Shove, aho ngaho ni muri Rucuru. Baravuga ko muri Masisi. Ibyo byose ni ukubeshya bwana Kire?
nyakubahwa munyamakuru, twe icyo nakubwira, turi muri kano karere k'uburasirazuba bwa Kongo, ariko twe nta birindiro fixe dufite. Ubundi twe tuba ahantu bitewe n'uko umutekano wacu uhagaze. Niyo mpamvu nta na rimwe rero nshobora kukwemerera n'uzabikubwira azaba kubeshya. Twe nta birindiro fixe dufite, ahubwo twe tuba mu kintu nakwita mobilite. Dongo ni ukuvuga ngo twe tuba ahantu bitewe n'uko umutekano uhagaze, tugerageza no kurengera impunzi zacu. Naho ibyo banditse bimeze bityo ntabwo byemera, nta pozisiyo dufite nkaho twigaruye akarere. Nta nubwo muri Masisi, muri Mubambiro? Uduce twose nakubwiye ko tw'uburasirazuba muri kino gipande tukibonekamo, ariko biterwa n'iki? N'umutekano uko uhagaze. Iyo turi ku rugamba biba ngombwa ko dukora icyo kintu cya mobilite mu rwego rwo kugira ngo tugerageze guhangana n'umwanzi. Ariko aho mugeze niho babarega nyine, aho mugera muragenda mukajya muri ibyo bikorwa by'ubusahuzi. Icyo nakubwira, donc wenda hari nanakubwira hari uburyo tubayeho, twe ntabwo ibyo by'ubusahuzi tubikora. Donc ahubwo n'ababyandika batyo umuntu yabita nk'abashinyaguzi iyo urebye imibereho uko tubaho. Donc icyo nkubwiye nyine ni uko twe dukora icyo kintu cyo kubuja ntituba ahantu fixe kubera nyine icyo kibazo kijyanye n'umutekano wacu. Hari ukuvuga kubuja cyangwa se kwimuka mukagenda, ariko mugenda n'iki? Aho mugeze muhakora iki? Nicyo gikomeye. Ndagira ngo nkubwire, urakoze ubwo biri kujyana wenda hari n'uburyo tubayeho. Ubundi twebwe dutunzwe n'imirimo y'amaboko, aho tugeze twumvikana n'abaturage tukabana nabo neza. Ubundi nibo badutiza nk'imirima yo guhinga, ubundi tugakorana nabo rwose mu buryo busesuye. Ubwo hari n'icyo dushobora gukora nk'icy'ubucuruzi buciriritse mu karere turimo, ariko nta kugera wenda ku mihanda, mbese kugira ngo turebe ko twareba ko twabaho. Ikindi nakubwira kitubeshejeho ni nk'uko wenda dushobora kubona inkunga y'abagira neza. Ngibyo ibintu bitatu dushingiyeho, naho iby'amabuye y'agaciro nicyo nakubwiraga. Twaho tuba rwose nta duhuriye n'ibinombe, kandi nta naho duhuriye n'iyo mihanda y'ubucuruzi. Ariko nubwo urimo urabihakana, ibyegeranyo by'uyu muryango biragaragaza mu buryo bufatika ukuntu mugenda mukorana, ndetse bagashyiramo na bamwe mu basirikare ba leta ya Kongo mukorana, bagaragaza amazina yabo, bagaragaza amanama mukora. Niyo murangije gukora amanama, abantu baba babahagarariye amazina yabo, bakerekana ibinombe mucukura ibyo ari byo, bakerekana n'amafaranga mukuramo, nk'uko narimo mbibwira mugenzi wawe Mvano, aho muyajyana n'ibyo ibyo byose aho mubigeza kugira ngo bijye kugurishwa hanze ya Kongo. Ibyo byose ni uguhimba? Nyakubahwa munyamakuru, rwose ndakubwira ko ari uguhimba, ahubwo ariya maraporo y'abexpert ba Nations Unies b'impuguke ni ukugira abantu bayasoma neza bakayitondera. Iteka iyo hari abajombwa urutoki ko bibatsaho umutungo wa Kongo, ndavuga urugero nka M23, kuko uwo mugenzi wanjye rwose mbabarire witwa Oscar, ahubwo Oscar sinzi niba atakurikiye ikiganiro cyahise ku ijwi rya Amerika, akurikiye neza yumve umuvugizi wa M23 ibyo yivugiye, avuga ko akarere bagafashe, ko baba badakeneye kuvuga ngo ibintu babijyana hanze ariko ko babicukura. Ubwo aho ngaho ni ukugira ngo atajya no kubesha na rubanda. Twe rero ndagira ngo nkubwire ko rwose icyo cyegeranyo cy'impuguke abantu no kujya bagisoma bakacyitondera, kuko rimwe na rimwe iyo M23 atunze urutoki baba bashakisha n'abandi ku ruhande mu mpaka kiba kimwe. Kandi nibyo kuvuga ngo bakomeze baduhigire mu gatebo. Si ukubahigira mu gatebo. Ibi bintu bavuga ubu ngubu nkwise Niturinda Placide, ntabwo wakwitaba? Jewe ubwanjye ndamutse ndiwe nakwitaba. Ntabwo uri we? Ntabwo ari wowe, kuko iki cyegeranyo ndashaka kukwereka ukuntu gifite amakuru. Iki cyegeranyo cyo muri uku kwezi kwa gatandatu k'uyu mwaka bagisohoye ku itariki ya 4, kiravuga amazina yanyu mwese, abayobozi banyu, ubuyobozi bwanyu ukuntu bumeze. Baravuga wowe amazina yawe Alias Kirengoma, nushaka ugende ukijyemo, uraza kugera ku ngingo ya 74. Urabona bakuvuga, si ubwa mbere banakuvuze, no mu cyegeranyo cyabo cyo mu mwaka ushize nabwo barakuvuze kuri paji ya 22,
nabwo bavuga ko izina ryawe ni Iturinda Placide alias Kire, wowe wasimbuye Fontaine amaze gupfa ku buvugizi bwa FDLR. Ibyo nanone barabeshya. urumva rero wenda nk'icyo nakubwira ahubwo cyihuse wenda nkumenere n'ibanga uwo kuvuga ngo nasimbuye Fontaine Placide nta naho bihuriye, ahubwo ni umuvugizi w'urugaga kuva mbere ye, donko nta naho bihuriye. nk'icyo ni icya mbere. ikindi ayo mazina uvuga ukoresheje n'itorero nawe nk'umunyamakuru ntahahuye n'ukuri rwose, ntabwo ari ayawe rwose y'ibinyoma, yaba nabusa rwose ntawe umure nayo. Reka nkumvishe ibyo uhagarariye u Rwanda mu muryango w'abibumbye Ambasaderi Rwamucyo Ernest yasubije kiriya cyegeranyo cya Bintou Keita. Wumve ukuntu abavuga hanyuma nawe ugira icyo tubwira. Madam Chair, Madamu Muyobozi, nyuma yo gusoma iki cyegeranyo cya MONUSCO tubona ari ngombwa ko uburyo bukoreshwa bwasubirwamo neza kugira ngo habeho ubushake nyabwo bwo kurandura imizi y'ikibazo cy'ubushyamirane mu burasirazuba bwa Kongo. Ibikorwa bihungabanya uburenganzira bwa muntu bikomeza muri Kongo biteye impungenge cyane, mu gihe ibirenga 60% bikorwa n'uruhande rwa leta n'abayishyigikiye harimo inzego z'umutekano n'igisirikare. Biratangaje kuba nta kubyamagana kweruye kugaragara muri iki cyegeranyo ndetse n'aha muri aka kanama. Ikibabaje nuko ibatari bishya kuko byakomeje gukorwa mu myaka myinshi yashize. Madamu Perezida, ntidushobora kwirengagiza impungenge dutewe no kuba guverinoma ya Kongo yinjiza mu gisirikare cyayo igaha intwaro n'imyitozo ndetse n'ubushobozi bw'imari abagize umutwe witwaje intwaro wa FDLR, umutwe ushinjwa uruhare muri jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Ikindi ni ibintu biteye inkeke kuba FDLR itavugwa muri iki cyegeranyo, cyane cyane iyo urebye ko indi mitwe nka M23 na ADF yo ivugwa kabiri. Icyegeranyo gikomeza kugabanya ubukana bw'imikoranire hagati y'igisirikare cya Kongo FARDC n'umutwe wa FDLR, umutwe utabangamiye gusa umutekano w'akarere ahubwo unateye impungenge umutekano w'u Rwanda ku buryo butaziguye nk'uko byakomeje kugaragarizwa aka kanama. Kuba MONUSCO ndetse n'akanama gashinzwe umutekano byarananiwe gukemura nyabyo iki kibazo bituma hibazwa ibibazo bikomeye ku bushake bwabyo bwo kugarura amahoro mu karere. Ubushake buke bw'uko hagira igikorwa bugaragazwa kandi no kuba abagize aka kanama nta tangazo basohoye cyangwa ngo bagire impungenge bagaragaza ku kuba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iherutse kwanga kwemeza umugambi wo gusenya umutwe wa FDLR. Nakwibutsa ko uyu mushinga wari wumvikanyweho n'inzego z'umutekano za Kongo, u Rwanda ndetse n'izangora. Ni ibintu biteye impungenge cyane kuba guverinoma ya Kongo ikomeje kwerekana ko idashaka amahoro n'ituze by'akarere kandi umuryango mpuzamahanga ntugire icyo bivugaho. Madamu Perezida, ku nzira y'amahoro yemejwe n'umuryango wa Afurika yiyunze, u Rwanda rushima ubuhuza buyobowe na Angola iyobowe na nyakubahwa Perezida Joao Lourenço. Uruhare rwa Angola mu guteza imbere ibiganiro n'ubufatanye bw'akarere byabaye ingirakamaro, kandi twemera ko amahoro arambye muri Kongo azanyura mu nzira y'amahoro n'ibiganiro aho kunyura mu nzira ya gisirikare. Ibiganiro byo mu rwego rwa diplomasi mu gukemura ibibazo bigoye nk'iki bisaba ubushake bw'impande zose bireba. Muri uru rwego ni ngombwa ko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igaragaza ubushake mu nzira y'amahoro kandi kongera n'icyizere mu nzira y'amahoro ya Rwanda. Ibi byaba intambwe y'ingenzi mu cyizere kigomba kugirirwa ibyo bikorwa. Ikindi, ku nzira y'amahoro iyobowe na Angola hiyongeraho inzira y'amahoro ya Nairobi iyobowe n'umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba igamije kurandura imizi y'ibibazo hagati y'abanyekongo ubwabo. Tugomba kwibuka uruhare rukomeye rw'ingabo za Afurika y'Uburasirazuba rutatumye habaho agahenge gusa hagati y'impande zirwana, ahubwo rwanatumye umutwe wa M23 uva mu duce wari warigaruriye ku rugero rungana na 80%. Ndagira ngo mvuge no ku kwifata k'u Rwanda ku birebana n'ubufatanye bwarwo n'umutwe wa SAMI DRC. U Rwanda rushimangira ko
ubufatanye hagati ya SAMIDRC, MONUSCO, FARDC n'imitwe yitwaje intwaro nka FDLR buteye impungenge zikomeye. Ku birebana n'iki kibazo, ni ngombwa kwiyumvisha ko Kongo itakomeza guhinduranya ibihugu ndetse n'uturere isaba ubufasha bwa gisirikare nk'aho ibi byasimbura ibiganiro nyabyo hagati yayo n'abaturage bayo. Madamu Perezida, mbere yo gusoza munyemerere nongere kugaragaza ubushake bw'u Rwanda mu nzira zose z'amahoro mu karere. U Rwanda rwemera ko ibiganiro ariyo nzira yonyine ihamye ku bibazo Kongo ihanganye nabyo. U Rwanda ruhamagarira umuryango mpuzamahanga gushyigikira uyu muhate w'akarere kurusha uko wakomeza gushyigikira inzira zitatanye zirushaho gukomeza ibibazo ndetse no gufasha Kongo guhunga uruhare rwayo mu bireba. U Rwanda ruragaragaza inzira zikurikira mu gukemura imizi y'ibibazo biri mu karere. Icya mbere, Kongo igomba kwemera nyabyo inzira y'amahoro ya Nairobi n'iya Rwanda. Izi nizo nzira nziza mu gukemura ibibazo by'ubushyamirane muri Kongo. Icya kabiri, Kongo igomba guhagarika inkunga iha umutwe wa FDLR harimo ubw'amafaranga, intwaro no kuwinjiza mu gisirikare cya leta. U Rwanda rurasaba Kongo kwemeza umushinga uhuriweho wo guca intege umutwe wa FDLR wemejwe n'inzego zayo z'umutekano. Icya gatatu, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo igomba guhagarika imvugo z'urwango ndetse n'ubugizi bwa nabi bwibasira abanyekongo bo mu bwoko bw'abatutsi. Kwibasira itsinda ry'abantu kubera abo bari bo ni ukubangamira bikomeye uburenganzira bwa muntu kandi bikabangamira bikomeye amahoro arambye. Icya kane ari nacyo cya nyuma, Kongo igomba gutegura uburyo bwo gutahura impunzi zayo mu cyubahiro n'umutekano. Ibi ntabwo ari ku nyungu z'ubutabazi gusa, ahubwo ni n'itafari rikomeye mu kubaka amahoro n'ubwiyunge hagati y'imiryango y'abanyekongo. Bwana Kire, urumva ntabwo ari ibikorwa byo gusahura gusaba barega, ariko mwebwe nimwe muteje ikibazo hagati ya Kongo n'u Rwanda. Barabasaba yuko mutahuka mukajya iwanyu. Ibyo murabivuga wiki? Ubwo ni ukuvuga ngo rwose nta gitangaje kirimo kuba byavugwa na ambasaderi y'u Rwanda muri Loni, kuko n'ubusanzwe leta y'u Rwanda niyo duhanganye. Nta cyiza rero we yatwifuriza, ukaba leta ya Kongo nyine ko dufatanije, ariko twarabihakanye kuva na kera. Numva atari ikintu umuntu yakongera gusubiraho. Muracyabihakana? Murabyumva ko Kire Ngoma muciriyemo atarangije kubera igihe kitugereyeho, bitumye rero iki kiganiro tugicamo ibice bibiri. Igice cya kabiri mukazagikurikira kuwa gatandatu utaha, aho muzumva uko abatumire bose byashyushye batangira guterana amagambo umwe arega undi. Reka nshimire bagenzi